عليك الصلاة عليك السلام. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dobrodošli u 20. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Autor knjige Hazreti Mirza Bašruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Mesih II za Ahmedija muslimansku zajednicu. Ovaj dio započinjemo pričom poslanik oprašta svojim neprijateljima. Kad su obavili sve obrede i dužnosti, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se obratio Mekanlijama i rekao: Vidjeli ste kako su se Božja obećanja pokazala istinitim. Recite mi sada, koju kaznu trebate imati za okrutnosti i strahote koje ste počinili protiv onih čija je jedina krivnja bila što su vas pozivali obožavanju jednog i jedinog Boga? Na ovo su Mekanlije odgovorili: Mi od vas očekujemo da s nama postupate kao što je Jusuf a.s. postupao sa svojom braćom koji su počinili prijestupe. Značajna je podudarenost da su Mekanlije u svojoj molbi za oprost upotrijebili upravo one riječi koje je Bog upotrijebio u suri Jusuf, objavljenoj 10 godina prije osvajanja Mekke. U njoj je poslaniku rečeno da će sa svojim mekanskim progoniteljima postupati kao što je Jusuf postupio prema svojoj braći. Tražeći da poslanik sallallahu alejhi ve sellem postupa kako je Jusuf postupao prema svojoj braći, Mekanlije su priznali da je poslanik Islama bio kao Jusuf i kao što je Jusufu data pobjeda nad njegovom braćom, poslaniku je data pobjeda nad Mekanlijama. Čuvši molbu Mekanlija, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odmah proglasio: Tako mi Boga, vi danas nećete imati nikakve kazne niti prijekora. Dok je poslanik izražavao svoju zahvalnost Bogu i provodio drugi ibadet u Kabi i dok se obraćao Mekanlijama najavljujući svoju odluku da oprosti i zaboravi, kod ensara muslimana Medine pojavila se sumnja i strah. Neki od njih bili su uzbuđeni nad prizorima povratka kući i prizorima izmirenja kojem su bili svjedoci po povratku mekanskih muslimana u Meku. Da li se poslanik sallallahu alejhi ve sellem oprašta od njih, svojih prijatelja u nevolji, koji su islamu pružili prvu domovinu? Hoće li se poslanik smjestiti u Meki, gradu iz kojeg je morao pobjeći da bi spasio svoj život? Takvi strahovi nisu izgledali predaleko, sada kad je Meka bila osvojena i njihovo pleme prihvatilo islam. Možda se poslanik sallallahu alejhi ve sellem želi nastaniti u njemu. Bog je kroz objavu obavijestio poslanika sallallahu alejhi ve sellem o ovim bojazima ensara. On je podigao glavu, pogledao na ensare i rekao: Vi izgleda mislite da je Muhammed uzbuđen zbog ljubavi prema svom gradu i onim što ga veže za njegovo pleme. Istina je, rekli su ensarije, mi jesmo mislili o tome. Znate li vi, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko sam ja? Ja sam Božji rob i njegov vjerovjesnik. Kako ja mogu vas napustiti? Vi ste pristali uz meni i žrtvovali ste svoje živote kad je islam bio slab. Kako ja mogu napustiti vas i smjestiti se negdje drugo? Ne, ensari, to je nemoguće. Ja sam napustio Meku radi Boga i ja se njoj ne mogu vratiti.
ja ću živjeti i umrijeti sa vama. Ensari su bili dirnuti ovim jedinstvenim izrazom ljubavi i odanosti. Žalili su zbog svoje sumnje o Bogu i njegovom poslaniku. Jecali su i tražili da im bude oprošteno. Objasnili su da ne bi podnijeli da poslanik sallallahu alejhi ve sellem napusti njihov grad i ode negdje drugo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio da je njihov strah razumljiv i da ih poslije objašnjenja Bog i njegov poslanik oslobađaju. Kako su se Mekanlije osjećali tada? Istina, oni nisu lili suze predanosti, ali su njihova srca bila puna žaljenja i kajanja. Pa zar nisu svojim rukama odbacili dragulj koji se nalazio u njihovom gradu? Oni su imali još više razloga da žale za ovim, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je došao natrag u Meku, odlučio da je ponovo napusti i ide u Medinu. عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام. Nastavljamo sa pričom Ikrama postaje musliman. Nekima od onih koji su bili izuzeti iz općeg pomilovanja bilo je oprošteno na preporuku ashaba. Među onima kojima je tako oprošteno bio je Ikrama, sin Ebu Džehala. Ikramova žena je u srcu bila muslimanka. Ona je tražila od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mu oprosti. Poslanik je oprostio. U to vrijeme Ikrama je pokušao da pobjegne u Abesiniju. Njegova žena je išla za njim i zatekla ga da se skoro ukrcao. Prekorila ga je. Zar ti bježiš od toga blagog i milostivog čovjeka kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Ikrama je bio začuđen i pitao je da li ona zaista misli da će mu poslanik oprostiti. Žena ga je uvjerila da će čak i njemu poslanik sallallahu alejhi ve sellem oprostiti i da joj je zapravo već dao riječ. Ikrama je odustao od svog plana da pobjegne u Abesiniju i vratio se da vidi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam od svoje žene razumio da si ti oprostio čak i meni, rekao je Ikrama. Tvoja žena je u pravu, ja sam ti zaista oprostio, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ikrama je donio odluku da osoba koja oprosti svojim smrtnim neprijateljima ne može biti lažna. Zato je proglasio svoju vjeru u islam. Ja svjedočim da je Bog jedan i da nema ravnog i svjedočim da si ti njegov rob i njegov vjerovjesnik. Dok je to govorio, Ikrama je postiđeno sagnuo glavu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je utješio. Ikrama, rekao je, ja sam ti oprostio, ali pored toga imam još nešto za tebe. Ako danas od mene zatražiš bilo šta, što je u mojoj moći, ja ću ti dati. Ikrama je odgovorio, nema ništa više ili bolje što bi mogao tražiti od tebe nego da moliš Boga za mene i tražiš njegov oprost za sve prijestupe i zločine koje sam počinio protiv tebe. Čuvši ovo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odmah molio Boga i rekao, moj Bože, oprosti neprijateljstvo koje je Ikrama gajio protiv mene. Oprosti mu uvrede koje su izašle sa njegovih usana. Poslanik
je onda ustao i stavio svoj ogrtač preko ikrame i rekao: ko god dođe meni, vjerujući u Boga, sa mnom je. Moja kuća je njegova koliko i moja. Razgovor sa Ikramom ispunio je predskazanje koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao prije mnogo godina. Poslanik je, obraćajući se ashabima, jedanput rekao: imao sam viziju da sam bio u džennetu. Tamo sam vidio snob grožđa. Kad sam pitao kome je grozd namijenjen, neko je odgovorio Ebu Džehalu. Pozivajući se na ovu viziju tokom razgovora s Ikramom, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kako isprva nije razumio ovu viziju. Kako može Ebu Džehal, neprijatelj vjernika, ući u džennet i kako može grožđe biti namijenjeno njemu? Ali sada, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, razumijem svoju viziju, grožđe je bilo namijenjeno Ikrami. Samo je umjesto sina meni prikazan otac. Zamjena koja je uobičajena u vizijama i snovima. Od onih koji su bili izuzeti od općeg pomilovanja i za koje je naređeno da budu ubijeni bio je jedan koji je bio odgovoran za okrutno ubojstvo Zejnebe, kćerke poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj čovjek je bio Habar. On je presjekao kolane Zejnebine kamile, nakon čega je ona pala na tlo i pošto je bila trudna, pobacila je. Ovo je bila nečovječnost koju je on počinio i za koju je zaslužio smrtnu kaznu. Ovaj čovjek je sada došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Božji poslaniče, ja sam pobjegao od tebe i otišao u Iran, ali mi je došla misao da nas je Bog oslobodio naših paganskih vjerovanja i spasio nas od duhovne smrti. Umjesto da idem drugima i tražim utočište kod njih, zašto da ne dođem poslaniku lično, priznam svoje pogreške i svoje grijehe i tražim njegovu oprost. Poslanik je bio dirnut i rekao je: Habar, kad je Bog usadio u tvoje srce ljubav prema islamu, kako ja mogu odbiti da ti ne oprostim? Ja opraštam sve što si ti uradio prije ovoga. Ne mogu se detaljno opisati zločini koji je ovaj čovjek počinio protiv islama i muslimana, pa kako ih je ipak poslanik lahko oprostio. Ovaj duh oprosta preobratio je najtvrđe neprijatelje u predane sledbenike poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Stigli smo do kraja i ovog videa. Hvala vam na pažnji. Do sljedećeg videa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. सिफाते जमाल और सिफाते जलाल हर एक रंग है बस अदीमुल मिसाल लिया जुल्म का अफ़व से इंतक़ाम अलैका सलातो अलैका सलाम।